oli kwenda muje mu studio right now ate eriyo yali kwenda okuja muje okwekanga nga timugema gaine biseera so nensonga lwaki lero tomuwuliramu ayo enduba mudida kwawe damuwuliramu tujja nga tuwulira abaenda okulwanisa embeire mu diveo tusoboke endonge embeire okuvaawo ba olwemba tibalwanisa na bigambo singa balwanisa olwemba na bigambo nguli embaire dizirawo kuba inuma kukwawo balinga even ba presenter even abembe buli aida ati embaire de tuli kulwanisa mulwemba olwo mulimu akagamba akakoba nti ezira muyembe gwe bakuba ku lukono gonga kuzirashi iwo duba lwaki balwanisa mbaire bategeza nti yamaani necho iwe kasobona kusaidinga bakuli bubi bali ku kiriga tegera nti eriyo wotuse ekyo tufuula abasaada ti myaka ekyo tufuula abasaada challenge akando akoba ilo guide ebyo byo bisemu ne bikufuula okoba nti oyo musaada ino bwobanga tobibisemu niwo ba myaka kinana nga tobitanga ku kumwe bikufuula musaada ero sigalanga atoli musaada nibo ba mukazi mu bufumbo ebikufuula omukazi challenges ti myaka okitegere so embaire ensonga ashi bagirwanisa nibye bakoba nti balwanisa embaire tibagirwanisa na bigambo bagirwanisa na ndongo chovobo na kamilioni bwe yakoba nago babazaire yakuba ndongo ti yayomba kati yali kwendolwanisa ndai akube bidongo akube style yona ate chovobo ni style mbuso gani nji okitegere ate abawagira banje abawagira gender zedenda ulo nze nduba nti omubaira wagira embaire leta ligivuako nekijifule yamani no la wagira lagatali muvako ni mwomu kuba afulo oba dance oba imwe mukanye kuwemba abagisi baida kukanya akola ki kuba ulika toko bamboli kulwanisa olwanisa kichota leta ya babaire bali baida balwanisani ezago balwanisa bo baida buide bayembera ife twemba bwembe ya babalwanisa bali bameka na babaire boko bakukunjo mubaire ono yakubembaire yabitamu bali bameka mbusoga bwe tuba kugejinga abazira mbaire n'abali nembaire amani gali ganje nti boba kubala nti oli kubabu ti abembi abamani mu busoga ababere n'abazira mbaire obala kubameka n'ababaire obala bameka ekyo ne kijifule y'amani nti niwe jiba mikolo jetu jako ojo kubonanga ku lisiti babapangisa abantu 14 ngaye 10 yambaire ngabasigaire banabana ni babatayire babakokeire which means zebe ekoze mubala anti katimwe mulinayo mukoma ku mikolo ngejo mabala timuni nayo ati wekulude masoine nembedi kuingiza bala ene mbambi tivide nado because amuuliza wendongo ngawulira olusoga ezata sobola kumpulirira era kyovobona nze nemba emikolo nemba bondagana mu bisawo tero kuma kuba by the way when wewe nka kuba promoter bali muno gwendagana buli wamu ondagana mu bala ngani kwemba ondagana ku mikolo ngani kwemba ondagana buli gamu ate ngari abagagizi abo bali kusanuka olitegeera kino ekyo ne kiraga nti kasito banga oli kwemba lusoga style na niwo yemba nkuzira bidongo abawageza abolusoga baliwo ekivulu kino tujja nga tukibona ng'okitaawo kuluno wakendeza mu kusente oba sente nali omukuzigule nali nkoleranga inuma kwere nga nkolera nga mbasabayo kasanvu konka aye bene bantukira wakati demas be abambi tubona banji ku kasanvu ako katukuwe ng'omutwalo era abawagiza abo bakawati katuwe ng'omutwalo anapata ku mutwalo paka be balida nibako bati butirero katukuwe ebiri oidi buli wetu nkana Uganda yongero kutabuka abe iwe buli mwembi gota kuposta ainobawo era nensonga lwachi bwe baya ata ide timu iza kuposta lwachi timu iza kuposta tienda ato yanimbise bawagizi omuwagizi ako bati yatimba gundi ti yakolachi era kasita iwo bona mwembi nga namutimba kwolo ngaye kulu nazira kuposta tegera kwolo ti yaida ate nga nzente saniwe ngo ina kuida kama mbaya nimbayo linokolachi linokwidobewo so nchusa mu buchuse na ata wali redo okwida iwe nasoka na kola omwezi deja kubanga 29 omwezi gujaba gwa 10 bunokwene kwetulimu kabla gwanako wechinga ibiri no bugwa novuna kwa bugwamu tidi wera isatu buti aye twetese bulungi era ntusena kwa nti oba twa ena kutwatayo ninji ngankoba nti obebe yaido kuba ndibona ndimo already okusinga nebwemba irenga ndikubonanga netese bulungi ninze bwa abantu abo baide tubakube ndo nibwe mbanze nze ndi walwa mukaga dozi nawulira ku ensonga edo era butidi nensonga kandiko loidinze ndimo omutima soko geme msamo yo ticket ndala ndimo omutima msamo gema era ndakuongera after air soko linde nkuwera no kuweya kubanga nze ndimo omutima ogwembera abantu ayateze na supportinga ku abashi kuba ifo abembi titulimenti kuidanga bwide kwemba amina musiramu titulimenti kuidanga bwide kubembera mbu dide abembi baba mchivulunga na basingo obubitirivu ngabo batwele mu emitwale ebiri oba mu milioni do ina kuba oluluna kujja kuba n'abembi nga 10 aya abembi abo tibasobola kwemba bona nibawayo basoke bakuwe sente kuba ife twetaga sente nzolwemba talent nankani yange concert nje soluta olwenusu tuli kuluta olwachi lwa sente bakuwe sente
era nze butyawo ndi kuwaire edo ndi kujja kuvaga nokuba urede gali mu motoka ndese obase yebye 5 mutwalo nkukube sente jene 3 ensonga kude masi sanga tulina amazo okula etiketi era nze kwolo we naida nikujale ni motoka nkwongere emitwalo 5 emirundi 3 ndikwenda kutyama aho nze ntyame n'abantu bange bena abanabo tupike ebintu byaife byetuterono aku tupike soda tupike amadi bwetu yana kubona kuna abazungu kude maselo omuna abazungu nibo pepela nabo nina abazungu banga abaye bachama tibatambula ino oma abano mukolota kubanga oluzungu bakwanja ababeti mwasoma kude masinkubona n'abazungu andi kati abo nekije ngukobye kire ndi bobogera bye bataidi ate batunaliza amaiso bwe bogera bya IT nife bani kugamba wetu vo waba n'abazungu n'abakubona nabo abazungu tibogera lusogabo bemba nabo era tuogera luzungu era tutandika ekingere kya tokotolu na kulamba tuli ku kingere kyerere aye lwakuba toli nakula bulabale bwe enda kuleko omwembi aide mbwa aenda kuba kukwanako agalanga tanagwe mu bikopo Yoya tukwa abana Uganda kazo jango weso ni wabakaza abana Uganda kazo basombu waino butindiere ku misayigire jindi okay ayera iwe kalinda akantu ako eri abembi abasaba namba ayibo batodi luzungu musiramu namba gisasemu kuba wangere bindimu era English ne tokota butiwa batodi English musiramu enamba jikoloti delete nigaka delete yeje kumba unaona nakwambo mbibi abulido ife tubabwa mu Kingereza sasa no era ubuza kubula kuba toyogera na Major Mulindwa aziramu ali Japan ayi wali baize omubuza ku oti demasi wa bali kogana abayogera limiki uzungu ateri mulimu kwa Germany ayi tutokota twaira mubuletwa mwa walufulinga bisa kuno watakula anti nabonanga abembe abasinga nga bali bitajoli otosobobaka nitina yaida kutina yango nabona tina ngaida tina yanga ati ndikwenda kumulamusako akwa ndi chizatabu weti amao naeta madam mululimi lwange nabimu kwa ebintu yaikiriza tina tiyairamu tina tiyairamu yamulamusa mulusogera sikazi yawe akoba oliotia butiye omuzungu yakati wasai namukoba ndi is try she's trying to greet you yakati okay yalitaka ya chitekeso tina ngoluzungu ludemye yakoba ndi namba kumusiramu nakazi ebire bintu mbikolanga nikatwipo kone yakaida mina ni tipo yeno oluzungu lutono kaida kankoba ati buti mkoze enti okufuna ku selfie no muzungu nakandi there is no problem nakoba madam akoba ndi era byakola bwakola tipo babikola bamukola bamuwa selfie yaja so mbambye ino oyambe ayi basabana mbayo tibeja bisobola eno bindimu seke no tibyakwemba kubonga eno na Kingereza kirino bamu tegera kano ati abasinga bebuzanga amakola masaja ko aja kwogera kiyebweru jajire atibagano ojebweru nga todi luzungu okutola ku ngoli kujaja no mutafuta era mbako bana abendo okujja nti ero nakuba na muti mutafuta era lo chovobo na abana abandi kodi mu bana bandese tibutina ye yandese duzi guno mukozi yandese yabereyo no mutafuta yabereyo no mutafuta tina yaja no mutafuta yamwagana no mutafuta ali ere yene omani buza tina ibanga no ayi gale betu aja tutyo nabayamba ino ni wabogera no kufuna di passport gale ni muindanga tutuse yene luzungu bichebyo nabayamba mu ko ino nakola bulungi kuba mwaja ngati ezira kutomera yo kasoda bude ngaliyo byojo otomeranga kunde tanga bani this one we can do like that and we finish this program so kuikire so kolinde bwe mujire duze ne Dubai abembi bona niwo abeyimirira nabeyimirira just awo naliwo kuti ameneka ino kuba nayi ni muze jobless ngana ebindi ayamba ku ayengera yene eriye biri mulemamu ebyo bisinga nabigemagani yangaye ngage mbonanga zena ngeriye biri kudema ngani musega abantu koze tutya yaidukira ali mu ku ali mu n'oluwalabu idukira ye ebitabo binje ku mutwe aye gano wano batina bagoni nabayamba kwino ko kyoluzungu bakubira kwa isimu obuzako baba simu yange ezira wano nanu lekere koti katini katwa afune simu nakubira kutina so nina simu yange yino wano nikwenda kubira kutina mubuze kutina nabayamba kulude masi yakuyamba ku mukivulu yakuyamba ku kogera luzungu Dubai kanoni